kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingnya tenra ka bos bat ka kali red alto 800 hapdeng surok hajan jingking Langmar haswa ban poi Hawaii East Coast Hills District ladawan na Shillong kalapin sakot lut palan arkentai ki kali ki balet bat ki bawan sa Shillong bat kania ka jah ka por prabajemen stem mentagas ngi ka arpusan tarik Urisau arajar arpuar. Kani ka bos ka bawan na gitan mau kerwat ka badan yu number ML Not Sun M hinyo henrio arpra Katba ka alto 800 ka badan yu number ML Not Sun S hinyo kandai henrio lai ka bawan na gitan tersat henrai gilayatan ra hapdeng surok. Kajing sakot ki kali gibalet bawan kadai namar kini ki arteli gibayatan ra kilayeng hapdeng surok. Ha kajing lap unong thok kubor kawai ka kali ret ka persang banyat kiar na ka bos ka balayeng hapdeng surok henrai kalajan kala khongpong penban syariat namar kawai ka tayar kala ra siliang Henry dah kajing yarap kipat ba lala ban pelat ya kini ke kali. Henry lala ban pelat na kajing sakut kali tat hadian balawan poi ki pulet ban pha yeng no syarut ya kini ki arteli ki kali bayatan rah. Ada din eh. Ada din masuk. Ai dia setor nah. Ai dia 250. 250. Mau keluar Shillong saya kata bos. Nyan. Nyan.